Mwiriwe neza mwese mukomeje gukurikirana amakuru ndetse n'inkuru za Afrifame TV, aho muri hose mu mpande enye z'isi turabasuhuje kandi tubifurije guhorana amahoro y'Imana. Inkuru itugezeho nonaha ni yuko umukobwa Rusesabagina yasabye ikipe ya Arsenal guhagarika gukorana n'u Rwanda. Mukomeze mudushyigikire mukanda like na subscribe, Imana ibahe umugisha. Umukobwa Rusesabagina witwa Carine Kanimba yasabye ikipe ya Arsenal guhagarika gukorana na guverinoma y'u Rwanda nyuma yo gukatira imyaka 25 se Paul Rusesabagina wamenyekanye cyane muri filime yitwa Hotel Rwanda. Ikipe ya Arsenal ifitanye amasezerano y'imyaka 4 y'imikoranire n'u Rwanda, aho buri mwaka ruha miliyoni 10 z'amapaundi, cyane ko nayo yambara imyenda yanditseho Visit Rwanda. Carine Kanimba yasabye Arsenal kureka imikoranire n'u Rwanda kubera ko ngo rwafunze se arengana, nyamara ibihamya n'abatangabuhamya batandukanye bagaragaje ko uyu mugabo ari inyuma y'ibitero byagabwe mu majyepfo y'u Rwanda. Aganira na Channel 4, Kanimba yavuze ko Arsenal ikwiye guhagarika gukorana n'u Rwanda kugira ngo igaragaze ko itandukanyije n'u Rwanda rutagira ubutabera. Yagize ati twizera ko tuzakomeza gukora ubuvugizi twereka abantu n'isi ukuri kw'icyihishe inyuma y'ubu butegetsi, tunasaba amakipe nka Arsenal guhagarika kwakira amafaranga y'u Rwanda kuko iki kizaba kigaragaza ubufasha bukomeye ndetse byerekane ko isi yose idashyigikiye ruriya rwego rw'ubutabera. Uyu Rusesabagina ufite ubwenegihugu bw'Ububiligi ndetse wemerewe gutura muri US yagize uruhare mu gushinga ihuriro ry'abatavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Rwanda ryitwa MRSD, ryari rifite umutwe w'ingabo witwa FLN, ryagabye ibitero mu karere ka Nyamagabe ugahitana inzirakarengane warangiza ukabyigamba. Mu butumwa yatanze muri 2018, Rusesabagina yavuze ko ubutegetsi bw'u Rwanda bwavaho. Yagize ati igihe kirageze ngo dukoreshe inzira zose zishoboka kugira ngo tuzane impinduka mu Rwanda. Rusesabagina hamwe n'icyaha cy'iterabwoba nyuma ya biriya bitero byishe abantu muri 2018 na 2019. Umuvugizi wa Arsenal yabwiye Sun Sport ati kuva ubufatanye bwacu bwatangira muri 2018 twakoranye mu kwigisha amateka y'u Rwanda, umuco, umurage n'impinduka, ndetse no gukangurira abaturage kumenya ko ari ahantu ho kuruhukira. Nyuma y'umwaka umwe ubu bufatanye butangiye, ubukerarugendo bw'u Rwanda bwazamutse 17% mu byo bwinjizaga, naho ba mukerarugendo baturuka i Burayi biyongeraho 22%. Iri zamuka rishyigikira ubukungu bw'u Rwanda rigatuma amafaranga menshi ashobora gushorwa mu zindi nzego z'ingenzi z'u Rwanda, kuvana ibihumbi by'abaturage mu bukene no kongerera ubushobozi abaturage. Aha niho tuzakomeza gushyira imbaraga zacu. Kuwa mbere w'iki cyumweru urukiko rukuru i Kigali rwategetse ko Paul Rusesabagina afungwa imyaka 25 kubera bimwe mu byaha aregwa by'iterabwoba, agirwa umwere ku cyaha cyo kurema umutwe w'ingabo utemewe. Umucamanza yavuze ko Rusesabagina wivanye mu iburanisha naburane mu mizi, ibyo yemeye yabyemerewe mu iburanisha kwifunga n'ifungurwa ry'agateganyo. Rusesabagina yahamijwe ibyaha byo kuba mu mutwe w'iterabwoba no gukora iterabwoba, ariko yagize umwere ku cyaha cyo kurema umutwe w'ingabo utemewe rumuhanisha gufunga imyaka 25. Murakoze, mukomeze kudushyigikira mukanda like na subscribe ku batarabikora, munadukoresha ku zindi nshuti zanyu. Turabakunda cyane, Imana ibahe umugisha.